Dipu Cancer Hospital along Chukumarang Hoi do anta Karbi Anglong risoi jang toma phan piet nang ji pupen Dipu along kachisong pon. Ingdeng Troxike runner ke Bruce Samson Singh ti Karliani Jengkha Turkimi Academy School apen Khirunia longta chikimo pon. Dipu Pastoral Arlo Kedo Munduli Crazy Sosiara Tum Chitusi Tara Langsu Jutang Klamalong Kipang Tirasai Kedeng. Karbi Anglong Live Fataba Birta Long Peneli Sami Beauty Bepi Non Birtang Ton Pen Arjuponik Tha. Karbi Anglong Risoi Jatung Chukumar Ang Hoi Kilong Tum De Det Atum Ani Ong Chulong Nang Ji Pupen Karbi Anglong Pen Ang Tan An Chongda Damsi Ong Dung Atum Kisung Kachetong Atum Ta Dolong. Bonta Dipu Cancer Hospital along kidamtang thang ni phain ko retrokan ni interview phan hangno las interview ke hang ponahut Karbi Anglong ari soi jang tuma phan kiraipi avidet open for all pinchong detlo lason protang te Dipu Cancer Hospital phan Karbi Anglong along li chipina son man detlo lasi Dipu Cancer Hospital along Chukumar ang hoi ke do anta Karbi Anglong ri soi jang tuma phan piet nang jipusi Dipu Khorsing terang nirbiri athengno along Karbi arat kachisong pot happy and ponsi party dorom song alam chipu pepin pen kachisong sai ke deng ponsi Karbi no Thomas Council atuma phan pin puralo pajerpon lapen ke damtang ni Dipu Cancer Hospital along interview ke entang a inthan SC puthora ki interview ke hang tu japan local channel along pang thek bek nangji la so putha iruyang bong pachini bek nangji kalipur tangte ahir tangrak pen chisong pon padut ponji Lapen Dipu Cancer Hospital amat si ing pulong le age amat ing hap check nang ji pusi kache song ara tum ning je ponanti. Karbi Anglong Thomas Council tum hekdunglong lidat ma la arjumi mil. Pini Karbi Anglong ari so jang tum la dak sakuri klang lama klang manom antai tum chini dunde. Athema local media long local news channel long la puson sakuri anghoi kapaklang so advertisement hekdunglong lidat. Kupia porlo la puson ke claim ke lasi Karbi Anglong Thomas Council atum labangso Tata Institute of Fund Dipu Civil Hospital long le pen kachel arhut atum agreement do kokma long le jor det lo nang tum ning hang ling claim non putong Tata Institute of Fund Tata company fund lamchak lamton do kokma labangso hospital tangi dog lo almost complete lo siame ladak open athan pon lo recruitment process dak horeng ang hoy dak hire ladak appointment ipon a process bang chok ram de pu free and fair kali lapen transparent kali pu nil tum ek konlong si ini labangso kache song long nil tum kadok we Karbi Anglong atok anu pen riso jang chitong si tang kring pen chesong kache song padopon lo lasi number 1 nilitum pini labangso kache song long kadiman pon abangke ladak technical pen non technical do technical abang ke doctor doi aja doi nurse doi abang ke hadak bang ke apuna chak chok lim nangji la song bong pen stame Karbi Anglong arlo ta technical a candidate do bolote doctor punoi la pen nurse punoi la pen kapre technical post do bolote dak Karbi Anglong tame do bolote la dak tum handame preference la pen priority pipon nangji la pen non technical ke la ke hong pen angtan pen har tenga tang ni non technical aphan ke ladak Karbi Anglong se tame do piglo appointment a eklem mang chok chide dak ilitum kelong nai 100% kelong ni adimang aso ipon pede lasi dake 6 sidula area pot lake ilitum bange 100% bange long wek nai lepenge ang tan pen kewang kiche so tum bange lada bange sakuri pilong कल पिलों के डॉक्टर तुम भर की पिलों चाहिए लाभा के बंग ऐसे आराम दो इतना हार्ड ग्रेड फोर ग्रेड पेंचेंगलो ऑफिसर अनके लदाख कार्बी तुम सिलों के नहीं 100% में गिल तुम कार्बी सिलों नहीं Karbi Anglong long Filibangso Cancer Hospital ang kibi along leta nilitum la pena khaya so fita nilitum fida ke doji ke suka celang pen ke cenglo kapre fita nilitum si dake iltuma arrange do kelong nang gilasi labangso long da samet pet non litum ka chacharda mateng pulutang te ladake free and fair la pen transparent kale that joy ban sige claim la te komani authority tum la
boreng ang hoy amen pen business ke claim ason filtum them long mate ko pini tangka pen kacelar la puson filtum bang ke ang nimang hong bang long pur la fila ke men tuni fita meri tum ben chadonun rekhelo la porsi Register on report, Karbi Anglong Live. Nijang Karbi Anglong Khironia Longta, Karitang Samson Singh Tiaphan, Karliarni, Chikimopon. Nijang Karbi Anglong Khironia Longta, Pini Karitang Samson Singh Tiaphan, Karliarni, Chikimopon. Bangso Sai, Patir Pipono, RSSICA, Mate, Ru Samson Singh Tika Chikimo, Ame Pensi, Mi Pachundo. Lapen jengkha atur kimi academy school along tame karbia khenong bi ru samson sing ti karliani along aliralon pen talon pon labang some along kachitong dun md atur kimi academy pen bajang ti sola pen rat cycling bang lung jong ti atung chitong dun lapen haladak jutet pen api jengkha ru samson sing ti kumlin along an army che jeng pen damsi chikimo dam lapen ong tung jengkha municipal board ang kangalu ke dwara tung chitong dun pen mi army pidununti Bozar committee la pendang ni tum atur kimi school I stop pen chenglok pini ni tum dak rusam son sing ti pini ki thiar ni ke chekimu la sau puthak dak che tong iklo la penel tum ani kanwang ta dak lempon bom la pena hokalam lo je ilitum pini arni chini pon theklo je rada phan khe phan klem dara bang phu phan ilitum kai kita chikubir nangi chikimo nangi aman pipon thek nangi lasi pini nang litum abirta ki pi ahin pen ete thini nang than pon thuji bangla po hello je Khironi pen mohanteron Karbi Anglong Live. Cleanliness is next to godliness. Lapen methanga hemalong methanga matsi chipang thir nangji athe methanga hem thikobalong methang le chipang thir the pulotangte kapra tum wangsi nangke pang thir piasai nang claim klilo lasi methanga hema bangke methanga matsi ka chipang thir asai claim si hemkom hemrai do anta chipang thir et nangji Lason thosi Karbi Anglong Presbyterian Church sinodang kangke do di pastorate hin pen chipatir piponsi thang ni phai inkoraner kepani tara langsu jutanga klamalong kipang thira sai kedeng bangso kipang thira sai kedeng hu di pastorate chairman Mondolia sar Howell Milik pastorate chairman elect Mondolia sar Julison Terang pastorate secretary senior Mondolia sar Ratis Longphar pastorate secretary junior Mondolia sar Holiram Terang tungpen ki japonalong Karbi Anglong Presbyterian Church Synod Moderator Reverend Arlal Chapuya kachitong dunalong DPPRNA Pastorate Inger Maria Mila Penan Parta Pastorate Alu Kaduk Kave Munduli Chris Yatum chitong dun Ada por piner ke pa por pen bangso kipang thira sai ke deng hu jasimet ke damtang ingdeng phukebra hini Karbi Youth Festival ki soy keret kachipati na pen ke jor ke langan dimalong ansi kipang thira sai claim ponen dilo Kadukabi bang paroi sira thongkep sose bang so ke pang thira sai ke dengalong ada por phai krisi sosia poran ke pang thira sai ke claim ponalong ke PCS moderator Reverend R Lachapuya pen kaning jepon ke pining ason ke pang thira sai ke deng ason si kiwang jilang aning kan sitami kaprek adimalong ke pang thira sai claim pon bopusi thanpon ke damtang dipu pastor me pi ke pamana hut ki parai pon tanga teng pensi piniarni nilitum dipu pastorate pen taralangsu jutanga klamalong ki pang thira sai claim pon no nasikibang jilang aning kan hustami la pusona sai mu ki claim pon je phansi nilitum bor ipon bom popta than pon la sila puson ki pang thira sai ki claim pon abang ke nang sot athe ing thir et pen do thak lote mithang okpran aphan pen danglok kisukyun isitami jum chachi la puson ki claim pon thega putha KCS I hen penstami dipu pastorate phan kachuri pajepo ko pini ladak tara langso along si tum festival kam a program petang de tapi kasafa nangji son an ke akok lapen kapang thei la hai kam ki claim ji aphan dipu pastorate
ไม่ปีเป็นเพรสเบเตเรียนมอนโดลีตุมปีนี้บางพารออิสิราบางทอมเก็บอารมณ์นางจิงรุมโลรัตกรรมตุมเคลมปอนบอมโลลาเกนิงรองอลามโลละบางโซกามรัตกรรมอลองนางกัจจตงดูนตุมอานาพันเซตเมกัจจโรลามนางปีโลละบางโซรัตกรรมเกโมนิงการกับประกลองเซตเมบาซาร์ลงคนนั้นเนี่ยตุมเคลมเทคจีอาพันชีเคลมปอนบอมโปอุสิตุมเจสิกโลcleanliness is next to godliness ผู้สอนชีkasapha lake arnam alang lining ke hang kamlo apochi pini labangso dipu presbyterian pastorate ame pipen kerai tang sonchi lasoa program rata kamitum pemano teneng surhinira engkoirat rok aningkan thang achiklu jutang aklamalong ini lake thang engkoraner kep mate ki jutsiar nilo ini lake dipu pastorate me pipen kerai tang atengpen karbi jutang aklam karbi people holes taralang swalong kedabadab vajiner kepen non an nilitum dipu pastorate angkangarlu monduli tin lapen ps tin pen nitum nang chetong si wanglo lasi nilitum bang pharo suse armu nilitum chetong lo ningarong alam lo lasi non an ke nilitum la market place mate hithi angkang along nilitum labang so kapang thir asai patang pon lo News report Karbi Anglong live. Lakhain korapho nilip MSC constituency ke parlo Koilamati Hawar Dhoniram ingti arong amikar kensing rong phar hemalong an thang ni phai ingkora trok siani North East Karbi Anglong pen nongnam ka chithangklong nilip Ruvesini production CEO malong timung mithang akhia dat pen kensing rong phar hem humridam si hem ki kim PJ phan kerap ki pacherdang Ruvesini production CEO malong timong alangli MEC takali MLA takali sitaki duk kila katuma phan kirap ki pajara ning ki minne bang phuplote alangli hello alangli sai ki klempen kilong ana ki alangli metha phan chibi chotche kumane ki so kumane luke charli phan ki sung kumane hem kabe kumane mikri meklang ki phora tum khela pen dorom pu plak flipin pensi ki pikirap ki pajara ning ki minne bang phu iklo Ancho takalilang alangli karbi me thangalong rilong patpen akhe aphan kaching hon piga bangphu non ke khibong chokiola town committee along ward commissioner lunsipo luntumu ke tok thexer abangphu parta nilip Ruvesini production CEO arpu ke khibong abangphu mate ahem phulu kensing rong phar alangli tumke arong binong ke kadomari mai timu arong habar oklang chara rong hendo sita isi nintu kalam na puhendo Kidam tang ihur si Karbi lapen rengmo khiang bong suluk sudak kachar wo tomon ke jabo hutsi hada ke do ke thak ke sumdu si relief kemalong rong sita chipa chonglo aphi Koilamati Dhoniram intia rong rong si rong dodun thulo sita okpran laan mime dera cho kichuri kachong dat aphan ki sumdul lapena hemta arve leki jangote do thaive an ki sumlo na sobirta nili Ruvesini production CEO malong timong ajulong si thang ni phain kora trok siani a heman humidam si tangka kerap bajer tekang si hemi hum kimpi popusi hemi hum akinang sot ason andor chet lapen tang chiraphan laswon yamasi kerap sita pi bajer tekang detlo halapu kensing rong phar hemi si a hin pen pinike arnam si kewang teng lopusi kachuru bajer ponthu Anso si arnam hirjumi ongdung kai kita paduwer nang pusi pherangke thengnu kachuru bajar ponthu lo non e nilita thek onong lo ada galang letum ke do ke thak akisung a hemarit pendang lo kavia son kap alapen ala alang lichor om phuing tipi alang li sidame a mek tawe thek long lo
lasi nilitum pini ruisini production asio lo nilige lasi production hin pen ki matha ke nitum niliba menda nilip sia production da ero la pen niliba long bang un an ban sini tum chirabji pusi kaita ningji lo lasi alang litum han nilitum pini hem ki kim piji han New York la pen check kadu ko ve phanta nilitum la tangka bang tekang lo la pen la hai New York kadu ve biti thokla lo bre tum ting same wan people alang litum hem kim pi Asar asa timung sar phan timung sa alang ni phanda churu lo ti anam hijumi tiduna ansu si alang li claim ki dam anda hijumi anam girap peduruna production atum ini dak edon hem timung hem mai timung hem nang ki humri ki wan pang aning aklong pen class sap pen ana ki duk pua theklong si sar pi tum hanta bang ki rap te kang pen ame ka we pu theklong si jin so te kang ulo alang le tum ki wan pen la pi pini neli te alang long pu wang rapet ma si thek dun long lo ki duk pik ala ki sung thek tik Koilamati pen Samsung ti Karbi Anglong live. Kedam tang ni phain kon aner kep ada por phai kresia por malom sarupathar mondal BJP sai hemalong page in charge san milang tuma phan an seke ki pipon Lason si labang so page in charge san milana me ke chari pon sarupathar mondal BJP mai phu silar son rong pilapen me ke phalam the klar dak pen ke than pon hunaram singh na lapen aluhi ka chitong dun sangpi ka sangterang pi simon phangcho lapen chenglok ki the ki dinga tum chitong dun si page in charge san milam amelong RDP dun sangpi ka sangterang pi pen chenglok ki the ki dinga tum lam the ke than pon ke non MLA ki lik ta nang ti bok mom no lasi la chekloi jona bangke page in charge tumanta metha sai ka cheklem pa media phan than pari ponlo BJP central government ke chari pon pen ke rar tuma phan langpon olo lason si sangta ke joy pen long ponlo nimarli tuma phan hem an kachotonji aphanta gas ke joy pen piponlo barpi barso ke doje phan ahemta piponlo SSG tuma phanta tangka suri kepta raponlo Saisot kia tuma phanta tangka rapono orundoi tangka ta achiklo jongrang pipon bomru pupencheng lok pinang analam thi than pajermi ponno BJP government pen asamate Karbi Anglong angkangta aprang prang claim clipin pinakam claim pon bomro JJM towar pen kaprega saita do olang lasi BJP song pen madule ticket long sita me ke pahai dunvek je phanta than ponno BJP government ke charia husi India long ke cheng silang tribal tuma phan president ang hoi ke pekpon chenglang lapeni marli tuma phan ja kong ki pipon mate man ki piputa anu hi tum pen than pachini pon sangdi dipen project tira Karbi Anglong lai Nihang Karbi Baptist Association mate NKBA ke parlo angkang tibok tirai mondalia tum an chingrum si thang chiklo ni phain corner ke pani chehar langsu prayer center mate kardoma bangpi rojoni terangpi methang ahe mate chehar langsu along longpli prayer center chingrum pet pening kan si ke chok ke talon ponalong shalom prayer center chehar langsu prayer center Bethesda prayer lapen Mercy Prayer Center pli chingrum ame ningkanesi kechok mesen pen ketalon paduponlo Prayer Center long pli chingrum pet pen ka chingrum me ningkanesi kechok ketalon ame long me ka charipon chehar lang sumundulia pastor Chandra terona hin pen me chariponlo la some long Arnam alam ki than pon man peng do NKBA mission secretary Reverend Abraham Taro hin pen jumesen arnam alam than ponlo la some long Bible kelangdam kai kita sang sedle ardom non Thessalonikan ding pi pho angding sokre trok sialong kai kita chirap chitu pet pen kiso det ahu ning kiduk dera hut mekri meglang hut la pen ning karong amme
ahut la pen kapre ka linga por hut anta lahin kardon ka chirap suroi pen la pen chingrom pet pen ningi si men ke do pen le klem ra pet henlo kimi arna manin ke hangtan la henlo lake ka chirap simbon binom lo bu than pakla pam pamilo la somia long ong dung man peng ke do bang phu bang phi la pen mondoli ke ja amana peng ke do pastor tum la pen kapre chitong dun chihar lang so prayer center phan guitar keyboard la pen drums ning ke mi pen kipi man peng ke thene Karbi Anglong district CMR pu ki khi arta ke ongne arni wang pharu suryarat armu khe la pen dhurom taklipin ajara porali asailong anta ning theklong karjap thip serang hoi kang nia bangmate non puanta arna ma hujumi pen la pen rat akang hon pen Karbi Anglong Thomas Council CMR pu ki khibom Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tugiram long hang kirap kipajer dun pen thang ni phai inkoraner kebarni NKBA Mission Secretary Reverend Abraham Taroi hin pen a hujumi arna ma hujumi hang PC ki thip ki theng mate guitar keyboard la pen drum ki rot pang cheng pon long lo Chihar lang so prayer center kardoma bang phi ronjoni terang pia hin penta Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tugiram long hang phan kachuru pipon la solong nili palong nongnam ka chithangklong rat sai klem bang phu jiren ing tita chitong dun si Karbi Anglong Thomas Council CM aphan akiru pajer pon si non prabjin pen la so prayer center along kisu deratum se ka chelang kido hem tang tilang la si prabjin pen CM hin pen kira pithujia phan nim thekrong du pusi kiwang jilani anta ajara sailong ta kachira kachito dun thek bom chia phan ning theklong alam than pon thulo labang somia long kadok avi bang pharu sosi chitong dun si me sen pen pachun long pamilo nile jasemet labang sohor mu khanar nam kardom ke ninkan plilo kitip ke thenga son prayer center dote adap adner lo earning and sam kardom do thu me chilang ko kimang dam pen akar idap ninkan pli ke chok arni bangke jirening ti alangli sinile phan CM Tuliram ronghang alangli hem anang ponsi alangli hem dam pen nile phan mafla ta menar baglo kardom dardom pitigang long lo pisia kenang punangar jupe nile phan bass guitar nang la keyboard nang la lead guitar nang la laso kenang jason chathan pen sinile phan kemang pen pini chunlo pini prayer center long bangke ningkan long pli a prayer center ka chilang pen pini akardomar ni sinili abang sohor mu endam si pini kupon long lo arnam ban rui long pe me lo pen bass guitar keyboard bang ni long lo dolang akelong kenam ji ninga ke hang ke setami CM sar ne kera pen apo pini long lo na si alangli hem tun le pen Karbi ham phanga pantame ni li choro pi picture lo choro lo koilamati pen samson ingti Karbi Anglong live Chokiala Police Station ke parlo Chokiala pen de thor ka cheleng tovar bhitor kalioni pen wangchot phangchorong adungalong thang ni phain kora troksiani ada por phai ser kebra chitima por inut kithi tanga bangar pum Chokiala Police atum kelong pon Chokiala Police Station OC Karna Pegula pen ari sanghu tum tovara long inut pang thek the amunit kithi tanga bangar pum do pobirta long si tong se kot pen adimak long policy Kumaramunit ma tu kachini jia phan tarli pari deng along thang documents la pen phone tawi sita ki thi tang bangar pum are along bike indicator kang hang tang koi rok tua mahang along avia thik theklo sita pinang ana por phi chini pon ki thi tang bang pom me lage chutiona habar kamar khro ni kar kal tang sem khru pusi pang thek pon pamilo kithi tang bang asomar bang ke thok pen achor ma phan pamutika halapu Chokiala Police Station OC Karna Pegu ke thana teng protang te bai ka changkoi hutsi kithi pusi pon the pon sita no namat rita li bomnang prabjin pen ne pinang serak bek ji pusi pherang ke thing tham pa halapu kisung ke pho hematum ke than pon ateng ke hem pen ke dam ke thang ni phain kora throk adap sai ki klem dam chi pusi adap por phainer ke balong pen hem pen dam sita dak hem pen ke dam rapet aphan phone kolu sita theklong le pusi than sita ni phain kora throk siani adap por phai ke pa por ke ki thi tang si theklong bong
Prabjin pen adai ki do phan met inang sirak nang chila pen Karbi Autonomous Council CM Dr. Liam Long ha phan kirap kilong je phan chuning duta patopon Karitang CM Kro ki thitang abangar tu Medical College and Hospital an postmortem asai ki claim je phan patukabi Chokena Police Station OC karna pegu tu chipari dekhan Phirang ki pen biota ki tok bom apor hut anke adai ki do tu maphan let inang ponong mila Kopi kam si klem nahi pula. Ada bisa hem pasal tukar kacang dan mati lagi. Misri kam. Beson beson tadi ya. Masih ten nang ni sini dun malah dak pengen dam rap com kumap yang sidam rap com. Cini ke cini lagi ada. Cini hem. Allah segi pon. Komala amen keson. Jiwon killing si pon. Dak pengen dam rap com no. Oh, dam rap com lo lah tu ni. Ti alang li phanang chum birta anu ma ko son men si alang li pen dak pen dam rap com le alang li. Eno ke penili ta pun kol pik lu mati. Pun kol dam sip. Ke choi si penas nang hai han lang ketikang bup lo I kusini kal tu le he. Ke peni ave heglong den tinge dak bilong pen si ke cikak ke ajil ko long den ji kusini kha. Seta men dak pengen hemben dam rap com ke alang li pen odi. Pen ke la tinge bahai ni si song darat ke ko darap com la tinge. Ai mà bị ở đây ta bị giờ là nini cột phụ ta ăn lúc hàng thong sabura luôn cái kia là cái này là cho rồi xem này cái đó em kia là cái kia ta càng đáp thì đó cái kia ta càng đáp thì đó sao là càng đáp lẽ đó luôn anh chỉ ta nghĩ ở mà ta alang này gọi ý bên sĩ school ta phải làm lúc ya luôn là chỉ nó là hệ ở mà bằng cái thằng mà chỉ có mà hình là bị cũng mà sao là chỉ tuning đi đây ở phải mình cái school ta bon thế bù sao là chỉ hệ năng đi tụi mình nhìn số ta dù hệ mà đi tên năng ở thang ta bị lo sao chỉ nhìn số mình à ra luôn dù nên biết cái chỗ ban thân mình số phố phải Koila mati pen Samsung ng ti Karbi Anglong live. Thoya long ki dua Karbi tum kachilong nang jia jakong ST Hills Welfare Autonomous Council apen khia ki songa puthak kachesong karjab jia phan pura ki dam tang thang thang chikloni phain korap pho arni nagong lori Suganthi Conference Hall along District Nerkep ari soi jang tum chingrum si Chandra Singh Rongpi aphan me phulapen ananta milik aphan kongchun bangar pu pek ponsi All Assam Karbi Youth and Students Union asong mahang pathek ponno Lason si labang sosong district nerkep along ta longriam me mate district committee donang ji pora thang thang chikloni phain kora nerkep ani biswana longri bihalni LA ke parlo barjaroni community hola hemalong All Assam Karbi Youth and Students Union biswana district committee sengpondo pini biswana longriam me long arpu ke pekpon lake napuhenno mepu bijen rongpi dun mepu sunil ronghang dilip tiso Kongchun Bang Dhaniram Terang, Rap Kongchun Bang Prosanjit Tokbi, Sai Hem Chun Bang Rijit Ronghang, Rap Sai Hem Chun Bang Rakesh Timung, Pachathang Chun Bang Dhaniram Be, Rap Pachathang Chun Bang Rakesh Terang, Pangrung Chun Bang Purno Teron Jutang Chun Bang, Sunil Terang, Sabharam Be, Rap Jutang Chun Bang, Neha Terang Pi, Rutalin Singnar Pi, Literature Mate Tok Lang Chun Bang, Rahul Rongpi, Rap Chun Bang, Rupesh Terang, Pathu Chun Bang, Rahirinti, Rapathu Chunbang, Bireswar Be, Dihin Rimbang, Sanjay Be, Rap Dihin Chunbang, Dharom Kro, Lapen Bidi Sarapu, Dalim Rongpi, Mahiram Ronghang, Ramnath Teron, Ranjan Rongpi, Binong Kiring Tiatuma Phansi, Pekpono. Pini Bangso Me along Tiripia Me, Bidi Sarpo Dr. Sarsing Ingti, Tiripia Me Kong Chunbang, Ananta Milik, Tiripia Me Rap Kong Chunbang, Sarsing Tirang, Tiripia Me Pangrum Chunbang, Divinson Singnar, Pachathang Chunbang, Raju Ronghang, Tiripia Me Jutang Chunbang, Laliting Tikathar, Radasai Klembang, Dalim Rongpi,
Ramnath teron KCS Biswanath Longria Miami Phu Jogen teron Biswanath District Rongker Rongaji Miami Phu Rajeshwar Birapen ki ongdum ki thikdinga tumchi tongdun si me mesen pen pachunpo. Ahokla, all some Karbi student, youth and student union sing bonlo. Pini labang so atta district all some long chetong prong pensi itum nogao long isi che first bonlo central body hala dak sing bonlo. Lasi labang so central body sing pon depen itum isi meeting executive meeting bi bonlo labang so executive meeting along district 10 district committee ke sing pon je fansi itum che perai bonlo. Kijeng si pini labang so district committee ni tum Biswanath district committee pen si sing pon long lo la si pini la bang so ke sing along president secretary pen ar pu pen chenglok ason son ar pu pen ni tum bak pon jap lo la si non la bang so committee pen abang an so se kapethe bata kapechan pon je fan si ni tum ka pini la bang so ame long to an kete kere tum ta nang chetong non pen alang tum man ho or pidun lo la si district committee along fulfill kori thoji executive meeting long si inut bai ni pan ke thap pon ji do thulang hala so si tum thap pon po la si pini labang so ame long ing sam jin pen si tum chun pon si pini labang so district committee ke seng abang ke seng pon long lo ing sam jin pen Pini all Assam Karbi Youth and Students Union la so district committee ke seng pini ni la Biswanath district pen sing cheng lo la si la dak ni lita nin phanta invitation to ko masini ta nai si tong dun la si theklong lo la dak ke do ka do ve Karbi risonim so tum Karbi akhe akisung aputha kala tum chirok tok si to la si alang tu pini la seng pon si Karbi akhe phan la Karbi Anglong pen di ma hosang tan ke to la district narkep akar biatum kangcir kang kalang i la bet yakisung katu ve long talang tum arjap tipsi kai kita alang tum hasyang tum News report Karbi Anglong live. Hem Phuarnam Pupen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Karbi Honghari Armu Chingruma Me ke padopon ke damtang ningkana hur ke pang dak pona tengpen pachun ponsi ke damtang ni phai create roxiani dipu rarame pialong alang leri dengpen penang kuru sarapen char hepi tuma phan ron ponlo Bonta halabang soni Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma alang liri dengpen ki pipon un do anabang phuaphan Karbi Autonomous Council CM Dr. Liram Rong hangpen chingki chingwai pen alang ni Karbi Honghari Central Committee lapen a constituency 10 MEC EM atum aphan puthot ki pacharon edje phansi bangdak monlo labang so tengpen ni phai ko ratrok thang chiklo themana ni nijang Karbi Anglong lakha ke thom chinthong constituency ke parlo Lumarchi Committee Hola Sai Hemalong Karbi Honghari Youth Association atum pen chipatir piponsi labangso check ke rona jaimek paman ponlo labangso jaimek long aki hai borsing rong phara hin pen me chipain phuponsi Karbi Honghari Youth Association member aki hai khorsing senar a hin pen me ke phalam thi than pachini ponlo lapen la so me long kuru sar char hipi duhini ucha baroi leben uche pie to phantang ka suri kep ache Karbi Autonomous Council Deputy Speaker Avijit Kro ari tengpen kadu kabe bang phrohini ra bang troxir kebra bang pli mate 294 bang phu bang phe tuma phan pipa jer ponlo lapen labang so check distribution a melong man peng kache tongdun Karbi Autonomous Council Deputy Speaker Avijit Kro ake hai long kiteron VDC chairman ake hai borsing long par Karbi Honghari aro ame phu ake hai Khorsing Senar KHYAA member ake hai Himari Hanse Karbi Honghari Swarlo me ame phi ake hai Binato BP Karbi Honghari Youth Association me phu Harlingson Ronghi Kongchun Bang George Singh Kramsa tum penchenglo ke theke ding tum do an chetong dun si ingsam jin pen check distribution a jaimek achun ponlo Chief Minister sir mate ilitum Karbi Autonomous Council la CM sir ka hon pen ilitum guru sara tum phan check keron mate ilitum sur kep panong pi la so check dak chin thong mi pini pen keron pon pangcheng la si kabdu ko rejang haruini bakku dak ini rom pon pangcheng pon
ผมลูกเปลี่ยนอับตาผู้หลังอ่างลงครับรอนคนเก่งเลย pini kaduk kami bang ko ana bang ku bang ki pan si rom Bini bang kita bang ke bang hoket kita cintong angkang pian ke bang haru ni bang. La kaduk kami handa ron pon ezi masa. Ron pon lagi. Aku non nangkili si aku kiong non nangkili tan non aku next lah non second phase ta bang haru ni sukses aku abun tu. Chintong ben hamari rong phar Karbi Anglong life. Mahamaya constituency long bang thong kep so se APHLC atum BJP long ka chipok duna tuma phan em lun sing teron hin pen ke dengpong thang chikloni phain ko ratrok siani Mahamaya MEC constituency ke parlo bura gohain PCC long Congress inut la pen APHLC pen bang thong kep so se abang phubang phiatum ami thang song pen chi oc BJP long ka chipok tuma phan Karbi Anglong Thomas Council em lun sing teron hin pen ke dengpong BJP long ka chipok tuna tuma hin pen ki than pon ke alang tum mi thanga song aphan ning ka chithe ka via joksi BJP a song long dunang kong ropusi than pon lapen BJP racharya song tum kai ke mat ki du kilak arar tuma phan kira ki pajer lapen longri long pat ki paching thura sai ki claim ki thek dunlong joksi BJP long chipok dun lopusi than pon bangso por hut em lun sing terona hin pen lam the ke than pon ke India Prime Minister Narendra Modi a leadership ke me Assam along Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma ke Japon ke me along Karbi Anglong Thomas Council CM Dr Tuliram Long hang ke Japon ke me alidar along ki du dunlong ke ilitum ning charong tik anangji lasinon ke bang MLA kilik ahut ongdung a vote pen BJP a phan pahai vek nang popusi than pon Dodon pe sakami akimi non tu ta ni bichiteng le lasin non jitu BJP ya sakam rong do kono jikunu kono sok telang alang li yem sap alang li telang te asu ajai ni sok ke claim ke dam ki misen ajai ni lo si ini anama ki dia ta din do lasi laso non kelang ji eksan banta ni tum bahai dun po ni sa ini tumiem sa cahaya ini dah lah no ini minta ini kan sama dengan si ini tindak ini so parti masih ini sami tu sih nona ni tu media hoy thengno ko ni dong mo kak pen sem sing ti Karbi Anglong life Kedamtang ni phain ko ratrok ada por phai kresia por diopani number bagan community hall asa hemalong kurusar tuma phan Assam government lapen Karbi Anglong Thomas Council tumpen kira ki pajir ponatangka suri kep achek MSc Sorbon Kumar Tilanga ari dengpen diopani angkang kurusar tumar dengpen pi pajir dunno Lason si MSc Sorbon Kumar Tilanga hinpen nam the ki jai ponke aprang prang ke la pusona kira pi pajir pon pilang non BJP government ke wang pensi la pusona kira kilong cheng lang puta than pachini ke wang jilangani anta BJP asong aphan kachirap kachitodun akinang sot luputa than pajemi ponthu Assam Chief Minister lapen Karbi Anglong Thomas Council CM Dr Tuliram Long hang tuma phan churu pipa jerpo labang so check kiron pona melong pinang an alam chithan chimum pedo ponsi memisen pen ing samjin pen si pachun pondo Sang titipen pochen terang Karbi Anglong life. Pini birta kala pon sikang toniklo kartong.